Dok mi tjeramo našu djecu da oni budu Srbi nacionalisti, Hrvati nacionalisti, Bošnjaci nacionalisti, oni vam fino, lijepo, kulturno izaberu da budu Kanađani ne nacionalisti, Amerikanci ne nacionalisti, Nijemci ne nacionalisti i tako. Pazite, to i jeste zdravorazumski odgovor cijele jedne generacije na taj glib u kojem su se rodili i natjerani da u njemu odrastu. Pazite, ako tako nastavimo kroz 10 ili 15 ili čak možda 20 godina, nećemo više imati omladnju koja će da vam nastavi tu true generaciju koju vi radite. Dobro, pazite šta radite.